Ya, tala fora fionga le fau o le tulaga foi lea e fifsini ai le Tatapo Kalami Radio Samoa ia le tulaga wai ai le whangasologa o le listalaga nei ia po le walin whapea o le taino le sifurulua e tapuni ai pe nau sta ia umai sui tauwā ia nā ngai mai ia pe fia fo ia i lātou fofo e tauwā mo le Itumalo le awha ia Palota Laitiiti. Ia, whaftai mo le whafasili, whaftai fo mo le ovanroa, whawhilo ia fo lo sunga le whonga Tatapo Kalami. Ia, sa o le lava le saunoanga ia o le aso le Charles Fululua i le auli sa whaangata i le filfilingo sui tauwā po le nomination. Me Charles Fululua ia e tō lima sui. Whapea ona a mai o le tausanga ia. Whapea ona siaki fo i le ofisa ia ngawaa. Pe on whata o tō mai lalo tū la fonu. Ia mai fia le wha i loa atu ia. Na atoa umai ia mana o mianga. Whamalia ina umai sui nei tō lima. I le ngawaa e ave ma sui tawā mo le Faigapalota Laitiiti o le Itumalo Palota o Gagaifomauga numero 2. Le ufuafua e whaanga solo i le so tolu o Iuni. Tausanga nei. Risto ang freedom friend whailoa ia vai ang whailo tawā mai lato. Ia o taimi nei la wala tu le whasila silanga whala waitele, public notice. I mato whakabau maunga tu se whamitausanga ia po le whaulunga for nomination sa tu ina maltai au na leila. E tō rua sui independent, po sui tutotasi. Ia le whionga le ia wharesao pule, wa ia lia Yosua. Ia whionga ia fo isala lilo tu ioane. E tasi sui o le vang whakapowhai o le fast. Ia le whionga le ia lo mia, tau loa boa whanua sia anga. Tō lua ia sui o le vang whakapowhai o le HRPP. Ia le whionga ia so alo, fine ia so poka so alo. Ma le whionga ia so alo, omi feo mene. Le la ato le tō limo sui o le whapea na ona whaatino e fulfilingo le Itumalo i le so tolu Iuni. O le ale leisi la sanga lo so oine i tō ofisa mo le whaatinonga o le Faigapalota. Ia mo sila fia ia. O lo mulmuli ta ia lava ia mo whinga whaanga solo pol process o lo whata o tō mela le tūla whono Faigapalota lua o ta siva. Le alau mai ale so le nomination period le Charles Fululua. A mata tu le sota ia. O le period sa foleta o campaign period. O le whato sina o le ua whaalau i loa ia sua fau i lato o le atauwa. Ia mal campaign period la e whaangata mai i le aso lua, aso tolu tasi leo o Iuni. O le campaign period o le tūlanga whelo le whato sina i tūlanga o ngawaa. Ai leo le whato sina whole le peo na te leo na whaia ia mo tangi po o whaurua tangi i sui tau wā whole le whato sina whainga tau wale a pena ta ua lalo tū la whono Faigapalota. Mo le vai aso mua le sawharaili. E whaangata i le whaarui tua o whiwhilingo sui tau wapo o le withdrawal o nominations. A whaapeo sui tau vai e tō lima, le lau tu o tual vai aso e tasi. Ia te ila tō ulawa luto 40 ifo, pe whina ngalo e whaawau peona a vea ma sui tau wapo o Faigapalota. Pe whaarui tua, le lato avano e tau vai mo Faigapalota. Le alai tono tu la fono e tasi vai aso, mai le aso. So e whaangata la le withdrawal of nomination le next week on Friday. It's for real vai so mua. Ia o le vai aso pe tuana i le for real vai so fo. Ia o le vai aso na o le u atu faina a wani fa masinonga. Le fa pe ona challenge i le si candidate le eligibility o le si candidate. E ma fai ona tau wal Faigapalota Laitiiti. Ia ma le vai aso mulmuli lo le la fa atino le Faigapalota. Fa mo le Itumalo. Pe o whainga whaanga solo i lo wha pena o na whata oto mai lalo tu la whono le Faigapalota lua whesu mariva. Le taimi sa tauri mai na le polo a inga, ma le whionga le whonga whetalai. Le i whaanga solo lo le whainga whiwhiringa mo le Itumalo. O le tuna whaile le wani wha whita uli o lo whenga i mato ofisa i le Faigapalota Laitiiti lea. Wai le namlaina e o sala whaile whaatino i le Faigapalota le ia e ai mese fo. Ia ua sila fia fo i lau a whionga, le tele lau fo i o whaafita uli le stalanga o le Rora Palota, e mese o i lato i a whioanga ma le Itumalo o lo whenga i male watino ino le ikisi po le Palota. Ia ama i lato e anga wa, o hani whaafita uli sa whenga i male to ofisa tapenaga lea. Ia mua lava o le tūlanga lava ina ua
tauli mai na fo le polo inga le mala fionga le fonga fetala le mauta sa fa pena la vona tu na io macho plants ona o le tulanga fo ile le o le isa mo ila lo le polo ingo fa la fa fosi pole SOE orders so mang ko fa kulanga ma ko fo fuanga fo inga le being mindful il tulanga le ia si o tata o tunu ma fa ma il covid ya o le lava o ta o to macho fo fuanga e fa ta o la va inga le was it tia for the final mirror or polling places po o fale palota o le fa tino i le Faigapalota le ngata mo tele sala fa tono le Itumalo ia fa pe fo fa palota fa pito mo mamalo le Itumalo lo au maui tu moni ara la pasisi tulaga e Saunoa i lau fionga i Faigapalota o nga fo i le silsila mai le Itumalo o lo latu silafia e le lava si va e pa lava le ia manuia lava le sanga ia tu foi ole Itumalo wa fo se filfili o se la tu sui e fai mala tu fonga tonu ole vai fa fai e mai se upu fai o malo after lo fionga le fa malo